Bokusicole insimbi yeqala emini ngalwesine tinsuku tisithupha enyangeni embala ngomnyaka wa 2022 ngolwesine wemashumi lamane kulomnyaka losedulu bonkosi sisevikinikele kumashumi lamane leminyaka wa 2022 lilanga lemakhulu amabili nemashumi lasikhombisa nemfica ucalele umnyaka losedulu kuseleke malanga la ngemashumi lasiphohlongo nesithupha siwephethe umnyaka losedulu bonkosi libito lami ngiLinkedIn kule ngihambisana na Zama Nzimaze singena ke Tindzaba Emini ulisela umsakazo uThombe Eswatini TV litiko letemabhizinisi tekutsengiselana lihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwaleliko endlini yabayesikhulu ukuthi awusasathi incomo nemivi yabahlonishwa mayelana nemithetho lemibili lesakhankanywa lekuyi-Citizens Economic Empowerment Bill kanye ne-Trading Liquor License yeminyaka wa 2021. Bilangithula amabhili esitowabuka iqala i-Citizens Economic Empowerment Bill. Le Citizens Economic Empowerment Bill ibill lesifakile eParliament esilitiko la Commerce. I-intention le bill kubuka lokho ukuthi eMaswati singenda njani ukuthi aparticipate kahle ku-economy and masisho njalo lesikusho kubuka ukuthi kuma tender ahulumende senda njani ukuthi sende siqiniseke ukuthi bosomabhizinisi labancane bomake bamhlabasha labakhubatekile nathi tonke nje inhlangothi te society bayawathola emathuba lesingathi affair kuze ukuthi nabo lo mthetho uba protect. Sibili ke umthetho lesitobuka lapha ngumthetho we liquor licensing. Sitakwati lokho ukuthi kuba nesijubo sasenkantolo high court but a court of appeals lapho khona kufike kwathiwa khona umthetho kangwane uyavuma ukuthi tshwala bungathengiswa nasetiqinsini. Sitobukusana ke lokho ukuthi lo mthetho singawharmonize kanjani mhlawumbe nendlela live lelibuswa ngayo kuze ukuthi lokho ishishwa kalama licenses kungabi mhlawumbe into leyendeka sinoma kanjani. Sisevele ukuthi bantu baphume emahlathini basebenzele ekhanyeni but ke kunene cabo leside lesibokako ukuthi lesi njengoba besivulile nje kuma stakeholders nawo abeka ukuthi kule liquor ibill akhala ngepolitics akhala ngokuthi ngathi sokuchitheke kakhulu. Induna yetemafa Nilrekenberg itsike live lihlele kwehlisa sikhebesi kumaphakelo elive sisukeke kulokune nengcenye ekhulwini 4.6% siye kukunye nengcenye ekhulwini 1.5% eminyakeni lotako. Izona bekhuluma ngesikhathi ke inkampani lesita abantu ukuthi bahlanyele imali kude batholeke inzuzo. iSanlam Investment Management Swaziland yethula ke libito layo lelisha ngalokuphelele lesita ubitwa ukuthi yi-Alp SZ. Inkampani yelive leNingizimu Afrika lesita bamfu ukuthi bahlanyele imali tabo kude bathole inzuzo lebonakalako. iSanlam yavula ligatsha lapha eVeni ngeminyaka wa 2011 iSanlam Investment Management Swaziland. Ngalesine le nkampani ihlanganise inhlangothi letahlukene tentuthuko eVeni kwethula ngalokuphelele libito lelisha la lenkampani leselithi Alpha Eswatini noma ke Alpha SZ nekwethula leti inhlangothi ukuthi le nkampani seyihambe kanganani kutentuthuko. But one of the biggest problems we've been having is a large fiscal deficit. Fiscal deficit obviously being the gap between what you spend and the money that you have as a country, and that being it was in double digits at some stage. Ikhuluma kulomsebenzi induna yetemafa neRekenberg ivetile ukuthi live laseSwatini lidzinga ukuthi ibeka izingende elifanele kukhanga abahlanyele imali. Induna ithi emnothweni welive live lihlele kunciphisa sikhebesi kumaphakelo elive sisuke kulokune nengcenye ekhulwini 4.6% sifike kukunye nengcenye ekhulwini 1.5%. Umphathi wenkampani iAlpha SZ Sifiso Nxumalo uthi le nkampani seyikhulile impela njengoba kungimanje ime etigidzi letimbili nengcenye temalangeni 2.7 billion kuma assets alenkampani. Iyabuya impela imali siyayitshala eVeni lokuthi siyakhula nathi uyabona nje nangingabekisa ngalesi kwendile ethi uyabona edolobheni embabana buso belidolobha simtshintshile nawe enyuka uyangale edolobheni leli lengenhla kunesakhiwo saka Fincop
siyatsinzeka kwakheni lesakhiwo ngithi besiyilida leyo project nawenyuka ubheka ngakubosandla kunelibhilidi lamhlabuhlangene nakhona si-involved bekungithi lebesiyilida leyo project so kulokukhula kwalama investments lamanye awuvela ayabuya lakhaya ngokuyalikhulisa live lo. Le nkampani ithi ngesigaba lesingaba iminyaka lesihlanu ihlele kukhulisa lizinga lemaswati lahlanyela imali kude umnotfo welive uthuthuke uye embili. Tindzaba Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Inkampani yemagesi Eswatini Electricity Company yaqhubeka nemsebenzi wekukhipha kelidzaka emkinkomo emfuleni lusuthu loluncane kumathapha ngenhloso yokukhulisa kemanti ekuphehla gesi esteshini edwaleni nasemaguduza. Umphathi wale nkampani NS Mkhonda uthi ke lo msebenzi utawubita ke imali lefikako etigidini letingemashumi layimfica nencenye temalangeni ingathi ke etigidini letingemashumi lamathathu nemfica nencenye temalangeni 39.5 million emalangeni. Lo msebenzi wekhipha lidzaka emkinkomo emfuleni lusuthu lelincane kumathapha kubheka ukuthi setinyanga letilishumi nesiphohlongo kanti ngokumanje sithi sithupha uqalile emsebenzini wokulayela tindlu tebetindzaba lo msebenzi umphathi wenkampani yemagesi kuleli Eswatini Electricity Company NS Mkhonda uchaza kabanti ngalo msebenzi. Le mkinkomo nje lona wawakhiwa une capacity ya 2.2 million cubic meters as a storage. But ke ngekuhamba kwesikhathi leso storage leso siyesibese sesiyencipha sincishiswa ngiloludzaka lolungenako lesikubonile nje eminyakeni le storage sethu bese sinciphe nga 70%. Le stalkeeper lutawulingana na 500,000 cubic meters. So uyabona ke ukuthi lunganani compared to the storage capacity. Lokukhulu lesitakuzuza ngiloko ukuthi sitawukhona kuphindze futhi siphehle gezi ngaletingwele letila edwaleni namaguduza ngalesi lesifanele futhi ke sitawukwati ukuthi silulalule ngoba phela emanti atabese kamanengi lesiwabambile la kuleli damu lasemkinkomo kanzi nangabe sinaloludzaka maba mancane lamanti lokho ke kuye bese kwehlisa ke lelizinga lethu lekuphehla gezi la kulesigwedlo lesi kumcoka ke lokho ukuthi gezi sikwati lokuthi phehlela njengoba nibona ukuthi kukhona nginamba letikhona ku region ngoba gezi lomnengi simthola ku region asithi phehleli. Inkampani yemagesi kanye naleyo lenikwe lo msebenzi wekugubha lidzaka yaka Stephen Stocks baqinisekisile ukuthi itawuphepha imvelo lokufaka ekhathi tilwane letiphila kulomfula etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisemkinkomo kumathapha. Buchopho emphakathi eJeze Boniface Mamba sewuveteke kumatima labanabo ngekuba ke khashane kwemtholampilo kule ndzawo. Mamba uthi ke sive sakule ndzawo kudzingeka ukuthi sihambe ngetinyawo ukuthi ke sifike emtholampilo lodudane lolonganiselwa ke kumakhilomitha langetulo kwalasiphohlongo. Uthi ke sive sesikubeke emahlombaso ukuthi siuqala umsebenzi wakhiwa kwemtholampilo ngekubanjiswa ngilolitiko letempilo. Indzawo yaseJeze ngaphansi kwemphakathi wasemacetsheni inesifiso sekuthi le ndzawo ibe nemtholampilo. Lokhu kuvakele ngabchopho wemphakathi emacetsheni Boniface Mamba lophindze waveta ukuthi umtholampilo lodvutane kubo ngiloyo wasesigcaweni kuyakhona kungetulu kwemakhilomitha lasiphohlongo. Mamba uthi umgwaqo wakulendzawo awuhambeki lokwenta nekuthi bosomabhizinisi bangatihambisi tincola tabo letilayisha sive khona. Lokhu ke kwenta ukuthi bahambe ngetinyawo ukuya emtholampilo babe bangilabaphathekile. Ekisa-ke masokuthi ukuhamba kuyinkinga umuntu umshiyala esibhedlela kumasabuya ngalanzi uyagula uyakusukumadimala yasekhaya sidzinga kakhulu umadembe. Umcucuteli kulendzawo yaseJeze Treasure Mbila uthi hulumende uhle abalethela mahamba nendlwana kulendzawo kusonzeta lusito lwetempilo. Udene kokuthi kumba ngahamba afuna imoto imthathe imisa lesibhedlela labanye nje sigcina
sidibene netinkinga letinkulu labanye bababamba bonje ngosikaface basaya lesibhedlela ngalokuthi sihamba lamahlathini mawuya lesibhedlela moya le-clinic esigcaweni vele lo mahamba nendlwane nalokula kwentako kona siyakubonga kenja-ke kugula yinfo lefika noma nini uyakubona lokho kuyinkinga-ke kube umtholampilo kuzutane ngoba kude la utawutfola khona lusito noma ngabe nje sowulunywe inyoka njengamnje letindume emahlandla lamaningi. Imitfolampilo lesiyakhiwe nguhulumende kulomnyaka losedlule esifundeni saselibonjeni ilinganiselwa kule mithathu. Emagoli akamhlabala khonsako ligoli lesithathu likhuluma ngebumcoka bekuthi wonke muntu kufanele atfole usito letemphilo lolufanele angihambi isigaba lesenga kumakhilomitha lasiphohlongo kude afike emtholampilo lojutane. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa eJetse. Lijaji lenkantolo lenkulu Doris Shabalala seligwebeke basolwa lababili ecaleni lekubulala iminyaka le-12 babhadla ijele. Laba lababili abalahlwe ngulelicala ngubongane Dlamini kanye naCelimpilo Dlamini. Laba labasatha ukubhadla ejele iminyaka le-12 lokungibongani Dlamini kanye naCelimpilo Dlamini bebakathi babekwe licala kanye naMpumelelo Ndwandwe lowaso yashona. Bebakathi babekwe licala lekuhlasela umufi ekhaya lakhe wasemunye wabo umgwaza ngendlela ekhaliphile esiswini. Lecala lekubulala Sibusiso Mlamuli Zungu labaliphika nalicala kutekwa enyangeni yaKholwane eminyakeni 2019 kuthi abalenda nathi 15 enyangeni yeNdlovana ngeminyaka wa-2015 enzaweni yasemhlosheni lokuthiwa kusemakhathaweni esifundzeni saseshiselweni. Kuleli cala bofakazi bembuso babesikhombisa lijaji lenkantolo lenkulu Doris Shabalala lithi umsolwa wekucala newesithathu ubalahla ngelicala lekubulala kepha kunetimo tsite elijaji lelitibukile letenta kusi ligcine lifika kulesigwebo seminyaka le-12 kunekuthi batfola isigwebo lesitfola ngumuntu inkantolo legculisekako kuthi ubulele ngenhloso. Bufakazi lobethula ngudokotela wamaphoyisa RM Reddy buthi umufi washona ngenxa yelinxeba lebelikazi lisesiswini. Lo munye wabofakazi bembuso kulendzaba Sihle Mhlanga uthi ngenyanga yeNdlovana eminyakeni wa-2015 bekahleli nemufi endlini njengalokuba nemntwana uthi kulobo busuku lobo acetha ukugeza umumfi atiphumulela kwancokotha abantu bathi bamaphoyisa kana bakhuluma iqiniso kodwa kwaba ngilabaswa labathathu. Fakazi uthi baphula sivalo bavula umnyango ngenkani kodwa umfo watshela ukuthi asebeme usagcoka ukuthi abavulela. Osebufakazini bakhe ukuthi wathi umfi nakaphuma endlini wathi tinyawo ngethwale labo msola labathathu bamcosha. Uthi umbekwa cala wekucala bongani bekaphethe indvo lebeyibukeka njengesikhali. Lo fakazi wembuso utshela inkantolo ukuthi wahlaba inyanza leyo wefika abantu wathi umufi watfolakala lele phansi ensimini alimele wathi efike emaphoyisa embubo yamthatha umufi amisa esibhedlela enhlangano lapho wasundluselwa esibhedlela sahulumende kaHlathi eTindzabeni kubika Fortune Dlangamandla isenkantolo lenkulu. Kuletoko letiqhamuka ngaphandle umhlangano wekucala wenhlangano lensha yemave ase-Europe liyadinga ukuthi European Political Community kubheke ukuthi-ke ubanjwe lomuhla enhlokodolobha yelive le-Czech Republic iPrague. Lo mhlangano ubanjwa nje kulandzela ukuthi imengameli welive le-France Emmanuel Macron afake-ke isishukumiso enhlanganweni ye-European Union ngenyanga yeNkhwekhweti kulo mnyaka losetulu. Lo mhlangano-ke utangenelwa baholi bemave la nge-27 labangephansi kwe-European Union kanye nemave la-17 langekho ngephansi kwayo i-EU. Lamaveke afaka ekhatsi live le-United Kingdom, i-Ukraine, Azerbaijan, Albania, live le-Armenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, North Macedonia, Norway, i-Switzerland, live le-Iceland ne-Moldova kulamanye. Kanti-ke inhloso lenkulu yalo mhlangano ukuthi-ke lamave akhulumisane ngetindzaba tepolitiki nekubambisana. Letinye indzaba leti tawutekwa tifaka ekhatsi kucinisa tekuphepha kulesifundza kanye-ke nekuphumelela kwaso lesifundza kutemnotfo. Aseseveke bonkosi Emmanuel Macron akakhuluma-ke emhlanganweni we-EU ngenyanga yeNkhwekhweti mayelana nayo lenhlangano lesha leseyitelwe. Let's bring Europe together on the basis of its geography, on the basis of democratic values, with a desire to preserve the unity of our continent. And we also want to preserve the strength and ambition of our integration. Joining wouldn't mean in the future you couldn't join the European Union.
And it also wouldn't be limited to those who have left the European Union. Labanye baholi ekubheka ukuthi bawungenele umhlangano nguye Emmanuel Macron waseFrance kanye na Vladimir Zelensky welive le Ukraine ekubheka ukuthi ke awungenele lo mhlangano ngendlela ke tetecwephesha. Lo myelo ekubheka ukuthi abe khona undunankulu omusha welive leMangisi Liz Truss. Kudemidlalo umqeqeshi wekhethelo lemanda 20 la7 laseZambia Eswatini Mutapa uthi ke batimisele ukuthi baqhubeke nekwakha umlandvo ukuba liqembu leseliphakamise indlebe yeCOSAFA imanda 20 emahlandla lamaningi. Mutapa uthi bayathi ukuthi live leSwatini litabe lidlala ekhaya njengoba banalo ku group A lokutaba madimaya ukuthi baliqumbe phansi. Kazi ke live leZambia kwamanje ngilo leliphakamise lendlebe emahlandla la11 emlamveni walo. Likhetho lema under 20 la7 laseZambia selivele lapha eSwatini kungenela indlebe yalonyaka yeCOSAFA ebadlala abangaphasi komnyaka le-20 kanzi lelikhethelo lithola lithuba lekulolonga enkundleni yesive kasomhlolo kwekuqala. Leli qembu likanye nelikhethelo lesive laseSwatini, Mauritius kanye neBotswana. Eswatini Mutapa locecesha lelikhethelo uthi balive kuphakamisa lendlebe emahlandla lamanengi lapho khona bayiphakamisa emahlandla la11 kusukela yabakhona kutawudlala inzima lenkulu basangenela lendlebe yalonyaka. It has been a safe passage and again we had the privilege for this morning to have our first session. So far so good. We don't have any injuries in the team. The team looks sharp. The response is overwhelming from the boys, and they are looking forward for the game on Friday. The boys as a technical bench, we have been reminding the reason why we are here. We know that the competition is not going to be easy, but we need to prepare, we need to be ready and be able to fight. We are here not only to participate, but to compete. And I think so far so good. Good see into training, the competition, everyone is putting in 100+%, and the boys are really showing a lot of positives into training. iZambia yagcina kuphakamisa lendlebe ngeminyaka 2019 nabashaya iNingizimu Afrika ngamagoli amathathu ecanzini kumanqama lendlebe. Umdlalo wabo wokuqala utawubanjwa ngalesihlanu kuleli viki lapho khona batawutholana neMauritius enkundleni yesive kasomhlolo. TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganisa uFabrice Msonera tithombe tibuya kaCOSAFA TV. Kaze kuletelo tiqhamuka ngaphandle kutemidlalo Novak Djokovic wa7 laseSerbia lohamba ke embili emidlalweni elibhola lemphebedo so uqhubekele esigabeni sela16 enzebeni yeAstana Open liqhubekako eveni leKazakhstan. Djokovic sewutawuthola naye etulo na Botic van Zandkap wa7 laseNetherlands. Novak Djokovic wa11 laseSerbia lohamba embili emidlalweni elibhola lemphebedo kunginyalo uqhubekele esigabeni sela16 senzebe yeAstana Open liqhubeka ke eveni laseKazakhstan. Djokovic bekathola netulo naMartin Cilic wa7 laseChile lapho khona uvele wahamba embili esigabeni letimbili ngamaphuzu lang 6-1 6-1. Djokovic kunginyalo utawuthola netulo naBotic van wa7 laseNetherlands. Emidlalweni webhola kubikwa ukuthi live le-Ukraine selingete kumave lafisa ukudlalisa indlebe yomhlaba eminyaka 2013. Phambilini kunemavela amabili labekaveta inshisekelo yekubamba lemidlalo lokufa ikhathi live laseSpain kanye nelive lasePortugal. Labakhulumela inhlangano engamele kudlalisa umdlalo webhola eveni lase-Ukraine bahlangane nalabo labachamuka eveni laseSpain kanye nePortugal kufaka isifiso sabo enhlanganweni lengamele kudlalisa umdlalo webhola eveni katini lase-Europe. Mengamelo live le-Ukraine Volodymyr Zelensky uvetile ukuthi kudlalisa lemidlalo bajabulisa kakhulu usive sakhona e-Ukraine kulandzela ukuthi bahlaselwe live laseRussia nakusuka umnyaka losetulu ngenyanga yendlovana. Eveni laseGermany Xabi Alonso lokwadlalela imacembu lafa ikhathi Liverpool, Real Madrid kanye neBayern Munich sanguye umqeqeshi lomusha welicembu leBayern Leverkusen. Alonso uthatha isikhundla lebesibanjwe nguGerardo Zewana. Kanzi Alonso
usayine isivumelwano seminyaka emibili. Lobikela umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzombiko uhlanganiswa nguBabrice Msonera tithombe echamka ka-DW VOA na France 24. Bosingale temidlalo sitebamba lapha ke ndzaba tensimbi yecala lomhla emini. Titabete kumsamo bonkosi tinambiseka kangcono ke futhi ngensimbi yesikhombisa. Nisamba mayena ibe ngilenhle nalephephile. Nisale kahle.